Ko e contestant honohoko he funga Stacy I he poni. Contestant Fika taha fitu. Ladies and gentlemen, next contestant to grace our stage is contestant 17. Please put your hands together for Miss Apraxus Ngutulei Bar and Restaurant, Kieoma, Pelenatita, Mahoni, Lavulo, 20 years old. Kieoma, Pelenatita, Mahoni, Lavulo is 20 years old. She is currently a full-time student at Waikato University studying towards a Bachelor of Law. Her hobbies are learning new things, history, exploring museums and historical attractions. Her goal is to help her parents financially with her future career. Ladies and gentlemen, contestant number 17 is the reigning Miss Apraxus Ngutulei Bar and Restaurant, Kieoma, Pelenatita, Mahoni, Lavulo. Koe whakamatala te ngā taualunga o Miss Apraxus Ngutulei Bar and Restaurant. Tapu mo taloni o kilukilua, ai mafi tau kakapa o tupu-tupua. Tapu mo hau whanua, pe mo ngahi haa o ku whakatapua. Tapu ke hau eiki o mea, kai maa ai kau whakamau katoanga. Koe whanau tamakita ai Laione Kolofo ou. Whanga IHC, hala tuku Tonga, taaki moe aka moe funga whanua. Ko sioku kakei tau alunga, koe whetaaki ne amusi, o whakapā pe haha me api ko San Francisco. Ne whakapipiki pe haha, i eike o e ku whanga whae, me he taulanga I whea. Ne unu he hafu o e waitohi o e taaki moe aka. Ko to fungani kakala, ko e langakari whakula lau mai le momo, ko e tāpo ou, pia mohono ngahi fungani whakananiwi, le toli me he wao kakala api ko pētani, le tui pia whakatauhoa, me api ko langakari, pia toki naihumi me api ko whiehua, ko to noolo tōna e tui whakamomoko, me he lau paongo o e funga, o e whanga ko paluki ia, pea ko hoku teki, ko e sāwhai ia o e api ko lolo hinga no. Isa, ko e fui palataha, o e toli poliaki o taimi. Seuke ne whamau hoto pure o tō, me e api ko Teresia o Avila. Ko to lolo tākai, ko e lolo pako o e funga whariki pako. Pea koto whastaulunga, ko e nafu alu, whau a whalauhola taukawa. Whakababatu Kieoma, Pelenatita, Mahoni, Lavulo. Miss Apraxus Ngutulei Bar and Restaurant.
Masasi mai Miss Apraxus Ngutulei Bar and Restaurant, Kieoma, Pelenatita, Mahoni Lavulo, Contestant Tongatapu. All the way from Aotearoa, New Zealand, Kieoma is 20 years old and of course studying at Waikato University for a Bachelor of Law.